sağa keziken Ak jolukcan boldum perişten Köşegöndöy appak beyningden Tügöy bolduk emi erişken Men üçün ömürüm arnadın Oylonboy baylandım Özüңdü tandadım men Sen üçün kucağım jayamın Bolomun dayanarım Suyumun men seni Canım Üydün kutu jangan çırağım sensin Tarın çağım bala kıyalım Menin kutu alat gülüp Урматтуу коноктор, мына бүгүнкү тойдун виновниги Артур досум. Ушу Артур досум ойлонуп, сүрөттү карап, аябай катуу ойлонуп калыптыр. Ойлонуш керек тура бул анткени Артур ушу жашоого биринчи кадамын, үй бүлөлүк жашоого биринчи кадамын таштап чыгат. Ушул досуман Артурдон өзүн бир сурап көрөлү кандай настроениясы. Мен бүгүн өзүмдү абдан бактылуу сезип атам. Бул күнгө мен көптөн бери мечтать этип жүргөм. Ошого жеттим Кудай буйруса. Досторум жанымда бар, жанымда бар, жакшы. Рахмат. Азыр только начало. Кечке чейин азыр көрөбүз кандай болот. Дайым буйрса. У нас еще есть время, так что вперед. Поехали. Урматтуу коноктор, биз мына эмнеле? Ай, ладно. Короче, биз прогулкага кеттик. Келчи досум сага айтайын чынымды Жашырбайын жүрөктөгү сырымды Жарык манай бир сулууну жактырам Жалгыз ага сунгум келет ырымды Көздөрү тура чакырат Көргөндө жүрөк талпынат Кызганам башка балдарда Кыйналат сезим жанчылар Жүрөктөгү сезимди Жашырбайлычы ай-ай Жүрөктөгү Жаным Жашоомдун негизи Canım Oylardın denizi Canım Yürektü ezdin bir Canım Süyümdü sezdin bir Gitti koydum esimde Gelin sağa kayra
kiss your head, close your eyes, you are right. Just lay down to my side. Do you feel my heat on your skin? Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me Father. Don't ask me why, you're right, you're right. Hold my step, I'm in command. Can you feel my hips in your hands? And I'm laying down by your side. I taste the sweet of your skin. Take off your clothes, blow out the fire.